rang lakai remonoti kok eklaikha abuni ulo achugei koklam shalaika yagulo hinke yak batailena ni chengkha srai shanani thangke free hand wrestling ongkha aro Khorokbrwi shak derakha patimung dharmonogorni sorola gram panchayat Shalchi Tripura Dharmonogor Bukhastini Kodamtola Naimothankhorbai Khobjak Sorola Gram Panchayatni 2 number Warto Rang Tui Kok Banglayi Babainwi Bishingo Yak Batai Lekha Patimungo babainwi Khorokbrwi shak derakha Khorokbrwi Bishingo Khorokni Tabuk Dharmonogor Hankor Shakhamnogo Amchaini Kok Thumjakrogoi Shawimankha Obijit Pal Mungoi Debojit Debni Kerong Nokni Kok Khamani Rogoi Rashaira Shai Charchi Rang Sholok Romani Abuni Ulo Rang Kifili Romanoti Kok Banglaikha Debojit Debni Kokti Hinke Rashai Shai Noichi Rang Shuishi Paikha Haipano Obijit Palni Kok Selsamung Hinke Bo Bebagoi Shai Thamchi Rang Simise Kifili Mankho Tei Bara Tabuk Bo Mania Bara Rang Roknoti Shalkologromoi Babainwi no Khetek Khatak Anglaijak Obonoti Haino Hai Khuk Bai Khuk Kok Banglai Mang Yagulo Hinke Yak Batailai Bulaikha Tei Khorokbrwi shak derakha চারটা পেশেন্ট আছে টোটাল কদমতলা থেকে মানে মারপিটের হিস্ট্রি নিয়েই আমাদের দুজন ভর্তি করছে একজন অভিজিৎ পাল আর একজন বিশ্বজিৎ দেব চারটা পেশেন্টই কদমতলা থেকে রেফার করছে দুইটা পেশেন্ট একটু খারাপ আছে যেটা দুইটা ভর্তি করছে আর বাকি দুইটা পেশেন্টকে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে Shak deranai rokno puila Kodamtola primary shakhamnogo tlangjakha aboni ulo Dharmonogor Hankor shakhamnogo refer khlai roharjaka shakhamnogo shogui shak deranai Obijit Pal bai Biswajit Debno admit khlai narakjakha tei Khorokni no hinke polashanai yakari rejakha shak deranai rokni babaisha shaka patimungno tei Kodamtola Naimothankhoro affair bo khlaijakha patimungno kitingei amchayo urnangei tongkha Bureau Report News Now